Na mňa. Zoberiem fľašu, vložím ju dnu, vyprázdnim. I'm joking. To bol len žart. So, now I think it's time for me Myslím to si, have že teraz nastal a cigarette. čas, aby som si zapálil cigaretu. Let me have a cigarette. You see, the smoke is going in. Vidíte, že dym sa Nothing is dostal coming dnu out. a von nevyšlo nič. I will finish him off. Dokončím. Já nemůžu ani dýchat. Perfect. So, Dokonale. I have the smoke here. Dym mám vo vnútri I have a little bottle of soap. a mám tu malú fľašu saponátu. I have to try to make sure it works. Musím vyskúšať, či to pôjde. Lemon. Citronový. Let's mix it together. A teraz to zmiešame spolu. So now I'm going to make a Takže big teraz bubble. urobím jednu veľkú bublinu. Zoberiem si trochu saponátu, pridám trochu vody, zmiešam to spolu a teraz urobím bublinu. Now I'm going to make a little bubble, Teraz urobím menšiu bublinu and I'm going to bring up the cigarette smoke, a cigaretový dym teraz and I'll put the dostanem smoke von in the bubble. a ten cigaretový dym sa dostane do bubliny. To není možný. Jedna bublina.